dukomeje kubifuriza ibihe byiza kandi turababwira ngo mugire amahoro y'Imana abakunzi b'Ishaba TV mwese. Hanyuma rero hano ni ku Ishaba TV turakubwira ngo gira urukundo, gira urugwiro, gira ubumuntu maze wizira no ku Ishaba TV tuguhereze sport updates, tuguha amakuru ya siporo zose kandi mu bihugu byose tuba twanyarukiyeyo, tuba twikojejeyo. Hanyuma tukubwire ibyagiye bigaragara mu mikino itandukanye mu makuru make cyangwa se mu ncamake. Turabizi muri iyi minsi abantu benshi kubera kuba bize n'akazi, rimwe na rimwe hari igihe aba nta mwanya ufite wo kumva amakuru yose ngo ujye muri detail ngaha byagenze bite ngo ninde wabikoze. None vayo tuguhereze sport updates, tukubwira uko byagenze mu ncamake, ubundi nuza kubona umwanya uruhutse uri ku kazi, wenda ubonye amasaha yo kuruhuka cyangwa se nimugoroba uvuye ku kazi wicaye cyangwa se uryamye, cya gihe ubutegereje ko hari igikorwa ubone kumva cyangwa se gushaka amakuru ari detail. Hanyuma hano ku Ishaba TV turakwibutsa yuko ariho ushobora gusanga amakuru yizewe, amakuru rwose atariho ivumbi, kubera yuko twebwe ntabwo turiho kugira ngo tubeshe abantu. No, turakubwira amakuru yizewe kandi y'ukuri, amakuru atariho ivumbi. Vayo rero dufatane muri kino kiganiro cya buri mu gitondo aho tuguhereza amakuru cyangwa sport update bitariho ivumbi. Aha ku Ishaba TV turahera ku isiganwa ry'amagare, aho nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda His Excellent Paul Kagame yahawe umudari nk'indashyikirwa mu gushyigikira umukino w'amagare. Iki gihembo rero turaza kukigarukaho cy'umukuru w'igihugu u Rwanda yahawe. Ibirori ntibyarangiye ahubwo byaje gukomeza muri iri siganwa, aho umukuru w'igihugu Perezida Kagame yambitse umudari Tadej Pogacar watwaye shampiyona y'isi y'amagare. Uyu ni umunyaslovenia. Nago kandi ibirori byagarukiye aho ngaho gusa mu Rwanda habereye umuhango wo gutora uhagarariye UCI kugeza muri 2020. Uyu yitwa David Lapalisse, aho yaje no gufata umwanya agashimira umukuru w'igihugu. Ariko rero reka manze nkubwire ko abafana Nyabugogo bari benshi, ibyishimo ari byinshi, induru yebaba we. Nta muntu wari uzi ko iri rushanwa cyangwa se iri siganwa ry'amagare ryagira abafana nk'abo twabonye. Ntabwo byari byitezwe ko byaza kugenda uko byagenze hano mu Rwanda. Hanyuma rero ntabwo ari byo gusa turaza kuvuga ku ikipe ya Pyramids yageze mu Rwanda ku ijoro ryo ku cyumweru. Turaza kuvuga kandi ku marushanwa mpuzamahanga, turebere hamwe uko APR iri kwitegura ikipe ya Pyramid yamaze kugera mu Rwanda. Turebere hamwe uko Rayon Sport byagenze, ese byagenze bite, turaza kubireba. Hanyuma turaza no kunyarukira mu Bwongereza, tureba amakipe menshi cyane yarakinye. Turaza kureba amakipe mukunda cyane, Barcelona, Real Madrid, ese byagenze bite, byose turaza kubireba. Hano ni ku Ishaba TV buri gitondo turajya tuguhereza sport updates. Wowe icyo tugusaba turakubwira ngo gira urukundo, gira urugwiro, gira ubumuntu, hanyuma utwihere subscribe, duhe subscribe rwose. Subscribe yawe ni inkunga ikomeye, like, share na comment nabyo rwose nitwibagiwe ko ari inkunga ikomeye. Nukuri vuba tubane hano buri gitondo ku Ishaba TV. Kaduhere ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport byagenze bite hara mu gihugu cya Tanzania? Rayon Sport ntabwo byaje kwigendekera neza hara mu gihugu cya Tanzania. Yari ifitanye umukino na Singida Black Star, aho umukino ubanza wari wabereye mu Rwanda. Ikipe ya Singida ibasha gutsinda ikipe ya Rayon Sport igitego 1-0. Hanyuma ku wa gatandatu habaye umukino wa retour, aho Rayon Sport yagombaga kwishura hara mu gihugu cya Tanzania, ariko ntibyagenderekera neza. Niyo yabanje igitego, hanyuma iza kwishurwa igitego yatsinze, yewe itsindwa n'igitego cya kabiri, biba ibitego 2-1. hanyuma igiteranyo cy'ibitego byose kiza kuba ibitego 3-1. Rayon Sport ihita isezererwa. Nyuma y'umukino rero abanyamakuru twabashe kwegera uwitwa Wasiri, umuvugizi w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Wasiri agira amagambo atangaza ko habaye amakosa mu mukino ubanza,
kandi avuga yuko amakosa azakosorwa. Wasiri rero yaje kuvuga yuko umukino ubanza bitagenze neza kubera yuko ntabwo bari bafite umukinnyi nka Ebedi Bigirimana. Abanyamakuru rero baje gukomeza begera umutoza Rotifi w'ikipe ya Rayon Sport, hanyuma umutoza atangaza amagambo akomeye cyane arimo akababaro rwose, avuga ko batengushe abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari baherekeje ikipe, bakoze ibirometero byinshi cyane bagaherekeza ikipe. Tukiri muri aya marushanwa, ikipe ya Azam yaje gutsinda ikipe ya Elmerek ibitego 2-1. Ikipe ya Simba iza kunganya n'ikipe ya Gaborone United igitego 1-1. Hanyuma rero updates mu Mavubi bimeze bite? Ikipe y'abakobwa babangavu yaje gusezererwa n'ikipe ya Nigeria, ntabwo byagenze neza hariya muri Nigeria. Hanyuma ikipe y'u Rwanda ihabwa amadolari 10,000. Dukomeje kwambuka imbibi rero cyangwa se imipaka, turakuvuga ko ikipe ya Barcelona yaje gutsinda ibitego 2-1 cya Real Sociedad. Ikipe ya Arsenal iza kwitwara neza itsinda ibitego 2-1 cya Newcastle United. Hanyuma ikipe ya Chelsea ntibyagenze neza, yaje gutsindwa ibitego 3 bya Brighton 1 cya Chelsea. Ikipe ya Real Madrid nayo ntibyagenze neza, yaje gutsindwa ibitego 5 na Atletico de Madrid 2 bya Real. Ikipe ya Chelsea ntabwo byayigendekeye neza, nayo yaje gutsindwa ibitego 3 bya Brighton ku gitego 1 cya Chelsea. Ikipe ya Man City yaje kwitwara neza itsinda ibitego 5-1 cya Burnley. Liverpool ntibyayigendekera neza, iza gutsindwa ibitego 2 na Crystal Palace ku gitego 1 cya Liverpool. Amakipe y'ibihugu hano rero mu Bwongereza urumva yaragaritswe cyane, ntabwo ari mu Bwongereza gusa, no muri Espagne urumva amakipe y'ibigugu nk'iyo Real yatsinzwe ibitego 5-2. Amakipe y'ibigugu yabashe kugwishamo abantu babetinze, nawe urabyumva ntabwo byagenze neza kabisa. Abantu babetinze muri iki cyumweru bashobora kuba barahiye kabisa, byasabaga hano umupfumu kugira ngo ushireho umutungo wawe kabisa. Ikipe ya APR imyiteguro ikomeye cyane yitegura ikipe ya Pyramide. Ikipe iri gukora imyitozo ahazabera umukino kuri Kigali Play Stadium. Umukino uzaba ku isaha y'isa 8 ku izuba rikakaye cyane rikomeye cyane rikubita ritwikurira mwarabu hariya. Ikipe ya APR iri gukora ibishoboka byose kugira ngo izasezere cyangwa izabashe gutsindira hano mu Rwanda ikipe ya Pyramide. Abakinnyi b'ikipe ya APR bameze neza, bafite akanyamuneza kandi bose baratanga amagambo y'ihumure ku bafana. Witwa Mugisha Gilbert ari gukorana mask, witwa Niyomugabo Claude ari gukorana mask, Kiwanuka ari gukorana mask. N'abakinnyi bagera kuri 4 bari gukorana mask zijyanye n'isura yabo. Nta rwitwazo umukinnyi wo muri APR agomba kugira. Witwa Jibril Watara hari amahirwe make yo kuba azaboneka kuri uyu mukino, ariko abandi bose barahari bameze neza. Witwa Mohamed Dawa ameze neza, Denis Omeda ameze neza, Kiwanuka nta kibazo yose uretse iyo maske. Hanyuma baruboneka bose bameze neza. Umva abakinnyi bose muri kipe ya APR bameze neza. Abafana murakangurirwa kandi musabwe kuza gufana muri benshi cyane, muzaze muvugiriza induru rwose. Bari abakinnyi ba Pyramide bisambu byaje kwiba ibitego, muzaze mucane imiriro, muzaze mucane imyotsi, muzaze muvuze amakondera ewana kwifata nibizabeho. Muzashwanyuke kabisa mufane, muzareke dufane twivuye inyuma n'imbaraga zacu zose kabisa. Muzareke duhige igitego cy'umufana kuri iriya stade ya Kigali Play Stadium. N'ukuri ngewe ndabona 60% ikipe ya APR 60% ikipe ya APR izasezera cyangwa se izakuramo ikipe ya Pyramide hano mu Rwanda. Hanyuma Pyramide tuvuga rero yamaze kugera mu Rwanda. Ikipe ya Pyramide yamaze kugera mu Rwanda. Ndababona ba Ali Gabi, ndababona ba Karim Hafez, ndababona ba Zaidi Hamad, ndababona ba Mohamud Gad, ndababona ba Ali Hamud Elshane, ndababona ba Mohamed Hamed, ndababona ba Burati Toure, ndababona ba Mohamed Res, ndababona ba Da Silva Everton,
ndababona ba Mustafa Ziko, ndababona ba Yusuf Obama, ndababona ba Fisto Karel Mayeri, amwe nyewe nguko rero ikipe ya Pyramid yageze mu Rwanda aje gukomereza imyitozo hano mu Rwanda kugira ngo izabashe gucakirana cyangwa se ibashe gutsinda ikipe ya APR. Ni kuwa gatatu isaha 8 twese rero tuzahaboneke. Yazagira umufana w'ikipe ya APR ubura, ndabahamagaye ndabakanguriye kuza gufana ikipe yanyu ya APR. muze muri benshi cyane rwose, mugura amatike ku bwinshi. Ubuse si ibyo ranshobora kuba navuga ibindi, turaza kubirambura mu masaha araza. Tugarutse rero ku mukino w'amagare shampiyona y'isi, watwaye cyangwa se wegukanye shampiyona y'isi umunyaslovania we yaje gutangaza amagambo akomeye cyane mu marangamutima. Aravuga ngo yabonye abanyarwanda bishimye, yabonye abanyarwanda bafite urugwiro, yabonye abanyarwanda bafite urukundo, yabonye abanyarwanda bafite umuntu, yabonye abanyarwanda bafana. Aravuga ngo ashimiye u Rwanda n'abanyarwanda. Hanyuma ayo n'amagambo y'uwegukanye shampiyona y'isi w'umunyaslovania. Hanyuma ikindi kandi mu Rwanda hatorewe uwitwa David Lapolisi nk'umuyobozi wa UCI kugeza muri 2029. Nyuma yo gutorwa rero yaje gufata umwanya ashimira u Rwanda, ashimira umukuru w'igihugu uruhare rukomeye cyane runini yagize kugira ngo iri rushanwa rize hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ubwa mbere rero yaribereye muri Afurika, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mbere y'uko irushanwa ritangira, umukuru w'igihugu His Excellency Nyakubahwa Paul Kagame yagize amagambo atangaza kuri siporo, avuga ngo turabona siporo cyangwa se buri muntu wese yakabonye siporo nk'inzira y'iterambere ndetse n'amahirwe. Siporo ngo tuyibone kandi tuyifate nk'inzira y'iterambere ndetse n'amahirwe. Hanyuma kandi ikindi cyaranze iri rushanwa nuko habonetsemo udushya twinshi cyane. Abantu bitabiriye iri rushanwa bararyohewe. Ni irushanwa ryitabiriwe n'igikomangoma cya Monaco. Hanyuma umukuru w'igihugu His Excellency Nyakubahwa Paul Kagame yaje no guhabwa umudari w'ishimwe. Ni ukuvuga ngo uyu mudari uhabwa abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwakira cyangwa se mu kugira uruhare muri iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare. Nizo updates rero tuguhaye, ni ukuri turazengurutse, tuvuze ku mikino myinshi cyane. Niba utari ufite umwanya wo kugira ngo wumve detail bufasha ibyo ngibyo, nuza kubona umwanya n'undi uraza gusanga ikindi kiganiro twakoze twarambuye, twagaragaje uko byagiye bigenda. Buri mu gitondo tujye tubana muri kino kiganiro tuguhereza sport updates. Ni ukuri ni ikiganiro kiragiye gifata iminota mike, iminota itarenze 5. Ni Kwishaba TV rero tukubwira ngo komeza ugire urukundo, urugire urugwiro, ugire ubumuntu. Hanyuma tujye tubana hano Kwishaba TV. Duhereze subscribe, ni inkunga ikomeye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.